Sport Vibe, True Man TV, Sport Vibe, True Man ni. Sport Vibe through True Man TV. Ikaze kuri True Man TV na Sport Vibe, amakuru ya siporo yose agezweho. Ngo ikaze ukurikiye ibiganiro bya True Man TV. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wacu, turaguha ikaze, banza wisange aha ni mu rugo. Iyi ni True Man TV izajya ikugezaho amakuru atandukanye, imikino, amakuru yo mu buzima busanzwe, imyidagaduro, guseka tukaruhuka n'ibindi biganiro. Nimba ari ubwa mbere rero ndagusaba gukora subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru menshi kandi uyabonere ku gihe. Reka tuganire cyane kuri siporo, ibyaraye bibaye. English Premier League, umukino w'ikirarane wari urimo ukinwa hagati ya Everton na Liverpool. Umukino waraye rwose ubaye kuri Edison Park kwa Everton. Umukino wari ukomeye cyane, aho ibintu byari bikomeye cyane. Beto atsinda igitego cya mbere rwose umukino ugitangira rwose ku munota wa 11. Ubona bafite ishyaka ryinshi cyane. Mohamed Salah aza kucyishyura nawe ku munota wa 15 hadaciye mu mwanya munini cyane. Umukino wari ushyushye cyane, ubona ko bikomeye cyane, ariko Everton igacishamo rwose ikagerageza kwishyura. Everton yataka cyane ku buryo bukomeye cyane, aho ikomeje kwataka, gusa Liverpool iyica muri humye, irongera itsinda ikindi gitego, bibaye 2-1. Everton nayo mu kwihimura iza igikuramo rwose, baba baranganyije 2-2. Haza gutangira imirwano rwose, aho umukinnyi wa Liverpool yadukiriye umukinnyi wa Everton, barafatana rwose, ibintu bitagaragaye neza rwose. Edison Park rwose bihabonaga yuko bitari byiza rwose habe n'akana gato. Ni umukino utari woroshye habe na gato, gusa byaje kurangira banganyije 2-2. Ubu Liverpool ifite 57 ku mwanya wa mbere, Arsenal ku mwanya wa kabiri n'amanota 50, Nottingham Forest 3 kuri 47, Chelsea the Blues 4 kuri n'amanota 43, Man City ku mwanya wa 5 n'amanota 41, naho Everton yibereye ku mwanya wa 15 mu bishanga n'amanota yayo 27. Urumva ko Liverpool rero yadohotse, gusa ntarirarenga ku manota ifite. Urabona irarusha Arsenal amanota 7 yose. Nikomeza gushyiramo akabaraga bizarangira n'igikombe gitwara. Wowe uraza kutwandikira muri komenti, urabona ari yihe kipe ubona yatwara igikombe muri aya makipe ane tuvuze ari imbere. Reka dukomereze muri UEFA Champions League, aho imikino naho yaraye ikomeje rwose ibaye. Reka turebe uko byari byifashe, ariko banza ukore subscribe kugira ngo dukomezanye. Club vs Atalanta, ibitego 2-1 rwose. Ibitego byabonetse harimo ishyaka rwose. Club iba iratsinze Atalanta ibitashye gutyo n'umwenda w'igitego kimwe. Ubwo irasabwa kuzakora akazi ku mukino wo kwishyura, ubwo tuzareba uko bizaba bihagaze. AC Milan rwose nayo bayimerera nabi, bayikubita igitego kimwe ku busa rwose, aho yishakishije rwose birangira itagitsinze. AC Milan bigiye ku gitutu. Ubu umukino wo kwishyura rwose azaba ari hatari, kuko irasabwa gutsinda ibitego 2 kugira ngo ibashe gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho rwose. Urumva ko bitari byoroshye habe na gato. Bayern Munich nayo yigaragaza rwose itsinda ibitego 2-1, ariko biyisaba gukora cyane kugira ngo izabashe kuyikura muri. Reka dusoreze kuri AS Monaco ikubitwa na Benfica Lisbon igitego 1-0. Aha AS Monaco nayo irasabwa gukora cyane kugira ngo izabashe gusezerera Benfica Lisbon.
nuko byari byifashe rero, reka dusoze dushimira wowe wari udukurikiye rwose, ukore subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona ibindi biganiro bikurikiyeho rwose. Murakoze. AS Milan bafite akazi gakomeye cyane. Bye bye.